bbc.gahuza.com. Ubu ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Latifa Mutesi. Ibihe byiza bakunzi ba BBC Gahuza Miryango, mbe kaze mu makuru yo kuri uyu wa gatatu tariki ya 18 ukwezi kwa gatatu uyu mwaka wa 2026. Izi ni zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho. Israel yishe undi mutegetsi wa Iran mu gihe intambara ya Israel na Amerika ikomeje kuri icyo gihugu. Naho kubera ingaruka z'iyo ntambara mu Rwanda, aboherezaga imbuto mu burasirazuba bwo hagati barataka igihombo. Mu Rwanda kandi nyuma yuko hemejwe umushinga w'itegeko rigenga umutungo w'ikoranabuhanga, umuturage udafite telefone igezweho biri kwibazwa uburyo bizamugendekera. Umuturage azamubwira nimero y'indangamuntu ye ayamwoherereza nubwo adafite telefone. Noneho wa muturage azajya kuri banke imwegereye ayibwira ati mundebere muri systeme mu yambi. Naho mu yandi makuru, mu mikino Senegal yambuye igikombe yatsindiye cya CAN 2025 gihabwa Maroc. Naho FIFA ntikozwa ibyo guhindura imikino y'igikombe cy'isi ku ikipe ya Iran. Ntucikwe nayo naguteguriye Gendi Yves Bucyana. Aya makuru ahagarariwe na Anne-Marie Niwemyiza. Mbere yo gutangira amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba ku buryo burambuye, Jean Dasio ndi munje duteguriye amakuru agezweho hirya no hino. Israel yishe uwundi mutegetsi w'umunya Iran mu gitero cyo mu kirere cabaye mu ijoro ryakeye. Perezida wa Iran yemeje urupfu rw'umushikiranganje ajeje ugendereza Ismail Khatib inyuma y'amasaha bitangajwe n'igisirikare ca Israel. Yavuze ko ari gandagurwa ry'ubube gito. Abantu isinzi bashobadutse i Tehran gusezera umukuru w'urwego rw'umutekano Ali Larijani n'umukuru wari mu mashami ya gisirikare, bompi bicwe n'igisirikare ca Israel umunsi umwe imbere yaho. Abitavye uwo mugirwa bariko barasezera kandi abantu barenga 80 bicwe igihe ubwato bwabo bwaraswa n'abanyamerika. Ikigo c'uruganda rw'ibihingurwa mu bitoro ahacukurwa gaze muri Paris y'ubumanuko cagemwe mu bitero vyo mu kirere. Niho hantu hambere hanini hacukurwa gaze ku isi, hakaba hasangiwe na Iran na Qatar. Umushikiranganje w'imigenderanire wa Qatar yiyamirije igitero, yavuze ko kibangamye kandi ataco kinezwe. Ni inkuru ya Sebastian Asher ali Jerusalem, mwumva mu rya Prime ndi ku magenge. Ico gitero ku kibanza gicukurwamwo ibitoro muri Paris y'ubumanuko, Israel yemeje yuko hariyo akigavye, nikindi cerekana ko Israel na Amerika vyarushirije gukaza intambara ku masoko ntanganguvu ya Iran. Ibinyamakuru vya Iran bivuga yuko humvikanye ibiturika ku kigo kiyungururirwamwo ibitoro, inzego zitabara vyihuta zikaba ziriko ziragerageza kuzimya imiriro. Iran idatevye nayo yaciye igabisha kwihora bikomeye, ivuga yuko izogaba ibitero ku bibanza vy'ibitoro mu bihugu vyinshi vy'ikigobe c'abarabu. Qatar isanzwe isanga ico kibanza na Iran yerekanye yuko itanejerejwe n'ico gitero, ivuga yuko ari ukubangamira umutekano w'amasoko ntangaguvu ku isi n'abantu bo muri ako karere hamwe n'ibibakikije. Ibiciro vy'ibitoro vyaciye biduga inyuma y'ico gitero. Intambara ya Israel na Amerika kuri Iran yongeye kunegurwa n'ibihugu vya Buraya basanzwe bacuditse. Umushikiranganje wa mbere w'Ubudag Friedrich Merz yavuze ko iyo abazwa yari kuba yabagiriye inama ko iyo ntambara itoba, ariko ngo ntiyabajijwe. Yavuze ko Ubudag ataruhara buzogira muri ico gikorwa. Naho umushikiranganje wiwe ajejwe imigenderanire yongeye gusubiramwo ivyo yari yaramaze kuvuga ko ibitero vya gisirikare kuri Iran bitazozana ihinduka ritunganye ry'ubutegetsi bw'intwaro y'ico gihugu. Abashikiranganje b'imigenderanire bo mu bihugu bitari bike vy'aba-Islam barahurira muri Arabia Saudite kugira bavugane ibijanye n'umutekano mu karere muri iki gihe c'intambara. Inyamaswa zisatura canke rhinoceros zagarutse mu ruhongore kama rwa Kidepo Valley muri Uganda inyuma y'imyaka irenga 40 abahiga ibikoko bazihoneje. Urwego ruri mu minwe ya leta rwo gukingira inyamaswa muri Uganda kwahagarariye igikorwa cyo gusubizayo isatura zibiri zo mu bwoko bw'izera zo mu majepfo, zibiri za mbere muri 8 zizozanwa zivanywe mu kigo cyo kuzorora. Abagwanira kubungabunga ibidukikije bavuga ko uruhigi rutemewe n'amategeko kikiri kibazo gikomeye muri Uganda mu bibanza bikingiwe. Abategetsi ibama bafashe bagacira imanza abikekwa bafatanywe amasenge y'inzovu
udukoko twitwa pangolin n'ayandi moko y'ibikoko ageramiwe no guhona ahigwa kugira ashorwe hanze aho avamwo amafaranga menshi. Latifa. urakoze Gerdas. dutangiye n'aya makuru ku buryo burambuye. u Rwanda rwajyanye guverinoma y'Ubwongereza mu rukiko mpuzamahanga rw'i La Haye kubera isubikwa ry'amasezerano yo kwakira abimukira. urubanza rw'iminsi 2 ruzabera mu rukiko ruhoraho nkemurampaka aho ruzasesengura niba Ubwongereza bwarishe amasezerano yari yarashyizweho umukono. u Rwanda ruvuga ko hari amafaranga rutarahabwa angana na miliyoni 100 z'amapawundi. icyemezo cy'urukiko nacyo gishobora kumara amezi menshi mbere yo gutangazwa. n'inkuru ya Anna Horrigan tujye kumva mu ijwi rya Khimedi Kumagenge. muri aya masezerano yari yumvikanywe ko kuri leta y'umugambwe w'abakonservative imbere y'uko haza aba Labour Ubwongereza bwari bwemeye kuriha u Rwanda kugira rwakire bamwe mu barondera ubuhungiro mu Bwongereza binjiye mu nzira zitemewe n'amategeko hamwe no gufasha umugwi muto w'impunzi z'intege nke zari zisanzwe mu Rwanda. Ariko mu bihumbi 2023 sentare ntahinyuzwa y'Ubwongereza yafashe ingingo ivuga yuko ayo masezerano atarahuye n'amategeko, ivuga ko u Rwanda kitari igihugu gitekanye kuko abarungitsweyo bari gushobora kurungikwa mu bihugu aho boshoboye guhura n'ivyago byo kuburabuzwa canke gukorerwa ayandi mabi. Gushikaho uwo mugambi wari umaze gutwara Ubwongereza amafaranga ashika miliyoni 700 z'amapaundi. Igihe Sir Keir Starmer yaba umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza mu kwezi kw'indwi mu bihumbi 2024, imwe mu ngingo ya mbere yashitse afata kwabaye gufuta ayo masezerano. Ubwongereza buvuga yuko muri urwo rubanza rwatanguye uyu munsi buzokwihagarara ko bikomeye kugira burwanire ingingo buhagazeko yo gukingira umutangakori w'Umwongereza. Gushika umugambi uhagarare, leta y'Ubwongereza yari imaze guha u Rwanda miliyoni 290 z'amapaundi, ariko hari hagisigaye izindi miliyoni 100 zari gutangwa mu bice bibiri, ica mbere mu kwezi kwa kane mu mwaka uheze, ica kabiri mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka. Mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka niho leta y'u Rwanda yatangaza yuko byabaye ngombwa kwijana leta y'Ubwongereza muri sentare yuzuriza abatase ikorerera mu Buholandi kubera bwanse kwishura ayo mafaranga yarasigaye hashingiwe ku masezerano kubimukira ibihugu byombi byari byumvikanye. Leta y'u Rwanda ivuga yuko iyo Ubwongereza yavuze ko amasezerano yapfuye kandi yahambwe, ariko ibikora itabimenyesheje u Rwanda nk'uko byategekanywa n'amasezerano. nyuma y'umunsi umwe Israel itangaje ko yishe mu gitero cy'indege umuyobozi ushinzwe umutekano w'igihugu muri Irani. ubu noneho iravuga ko yishe Ismail Khatib, minisitiri ushinzwe iperereza. ubuzima muri Irani buri gusa naho bwahagaze kubera intambara Amerika na Israel byatangije kuri iki gihugu imaze ibyumweru 2 aho iri kwangiza inyubako n'ibikorwa remezo. bamwe mu baturage bavuga ko batazabona uko babaho mu gihe intambara yazamara igihe kirekire. iyi nkuru twayiteguriwe na Gerdas Hondemondo. Ibitero leta zunze ubumwe za Amerika na Israel ziriko ziragera kuri Iran bitumberezwa hanini ku bigo vya gisirikare, inyubakwa za leta no ku bindi bisata bikomeye bishobora gutuma igihugu kibaho. Bitumberezwa kandi ku bategetsi bafite ijambo rikomeye mu gihugu, ariko vyagiye bigaragara ko binashika bigatumbera ku nyubakwa z'abasivile nk'amashure n'ibindi. Ibi rero biriko bigira ingaruka zikomeye ku buzima bw'abanya-Irani kubera ubutunzi busa n'uburiko burasambuka. Uyu ni umwe mu banyagihugu baba ku mugwa mukuru Teheran baganiriye na BBC News Persian. mu ntumbero yo kumukingira twahisemo kumuvugira ivyo yashikirije. Ubuzima bwacu bwasubiye inyuma kubera intambara. Ntidushobora gusohoka mu nzu kuko nabyo biteza akaga. Ntitukibona nuko dukora akazi. None se wowe urumva twabona uburyo bwo kubaho gute? Twese kandi duhura n'izi ngorane. Amafaranga dufite muri banki adupfira ubusa. Ufite sheke ntiwayijyana kuri banki ngo nibura igire n'ikikumarira. Nta bufasha kandi na buke tubona pe. Ubu buzima rero ntabwo rwose twabamaramo igihe kirekire. Kuva iyi ntambara itanguye haracindwa izibiri, abanya-Iran baharurwa mu bihumbi baramaze kuhasiga ubuzima, abandi ibihumbi amajana bakaba bariko bahungira mu mahanga. Hari n'abandi babona ko guhunga atari wo muti. Uyu n'uwundi yaganiriye na BBC News Persian. Mfise sosiyete yunguruza abantu n'ibintu muri Iran. Namaze gushinga imizi kandi ndazwe. Guhunga nkaja mu mahanga bisigura ko noba ngiye gutangurira kubusa. Kandi muri iki gihe diaspora y'abanya-Irani ntaco ishoboye. Nta na kimwe ishobora gufasha. Aho noja hose ntaco bimaze. Kubw'ivyo nta mugambi mfise wo kuva muri Iran. Kuva Amerika na Israel zitanguje iyi ntambara kuri Iran, imwe mu ngaruka zikomeye nuko ibiciro by'ibitoro ku isoko mpuzamakungu vyaduze cane. Iran igenzura umuhora wa Hormuz usanzwe ucamwo ibice 20% vy'igitoro na peteroli bikoreshwa ku isi, ikaba yacizibira uwo muhora mu gisa no gusubiriza mu ndumane Amerika na Israel.
perezida wa Amerika Donald Trump aherutse gusaba ibihugu byose bicisha igitoro muri uwo muhora gufasha kugira amato ashobore kurengana, ariko ivyo bihugu bisa n'ivyamwankiye. Dukomereje mu Rwanda, aboherezaga imbuto mu burasirazuba bwo hagati barataka igihombo nyuma yaho intambara yadutse hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Israel ndetse na Iran. Justine Uwamahoro uhagarariye ikigo cyohereza avoka muri ako gace avuga ko bamaze guhomba ari hagati ya miliyoni 100 ndetse n'150. Gusa bavuga ko bari mu biganiro na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda ngo barebe uko bafatanya gukemura iki kibazo. Ni nkuru twateguruwe na Jean-Claude Mwambutsa. Ani Justine Uwamahoro ni umuyobozi w'ikigo ABCD Great Life cyohereza imbuto za avoka mu mujyi wa Dubai. Uyu unayobora ihuriro ry'abohereza imboga n'imbuto mu mahanga avuga ko hari ibigo bitandatu byamaze kugerwaho n'ingaruka kubera ihagarikwa ritunguranye ry'ingendo zo mu kirere zerekeza mu burasirazuba bwo hagati. Ngo bari biteguye kohereza avoka i Dubai ndetse zimwe zamaze kugezwa ku kibuga cy'indege. Byatubera imfabusa kubera yuko mwabonye ko indege ntabwo zavuze ko zifunze burundu. Bagumye ku cyizere bavuga ngo ejo bundi kugeza igihe bidupfaniye. Ariko n'ikindi twohereza avoka z'ubwoko bwitwa hasi ndetse zindi z'uduheri mujya mubona dutoya. Izo rero ntabwo zikunzwe ku isoko ryo mu Rwanda kuko ni avoka ntoya. Buriya mu Rwanda bakunda zira tubona ari nini zifite amaforume n'uruhu rutandukanye ku mabara. Nubwo ubu babara imbuto za avoka zangiritse kubera ko zitabikika igihe kirekire, igihombo kuri aba bacuruzi ngo gishobora kuba kinini kurushaho mu gihe intambara yaba idahagaze vuba. Umuguzi icyo azambwira nuko mbwa atinyoreza bya bintu ntago azibuka ko nanjye ntacyo byamariye byamfanye. Bizaba bivuga ko nkeneye kubona andi mafaranga kugira ngo nongere nsubire mu bucuruzi bw'ibyo namwemereye, ariko noneho no kurwana no ku isura y'igihugu ngo batazavuga bati abanyarwanda ni abantu badashobotse, ni abahemu. Tubonye nanone assurance, izi produit tucuruza ni ibintu bishobora kwangirika mu gihe gito, ntabwo ari benshi bakunda gutanga ubwishingizi bwayo. Abo rero tubabonye byatuma igihe tugize ibibazo nk'ibi ngibi tudaheranwa nabyo ngo bidukore muri business cyangwa bitugire babihema nk'uko nabivugaga. Muri rusange aba bacuruzi bavuga ko igihombo gikomoka ku musaruro batagurishije kibarirwa hagati ya miliyoni 100 n'150 z'amafaranga y'u Rwanda. Ashobora kumvikana nk'adakanganye cyane ku bacuruzi banini, ariko Uwamahoro we agasanga bitazorohera abacuruzi bato nka we kuko bari bakiyubaka. Kuri ubu Ani avuga ko Minisiteri ishinzwe ubucuruzi ikomeje kubegera kugira ngo hamenyekane ingano y'ihombo gikomoka kuri iyi ntambara. Uretse gusaba gufashwa kongera kubyutsa umutwe, aba bacuruzi ngo batangiye no gutekereza ku yandi masoko atarayo mu burasirazuba bwo hagati. Ibi kandi ni nabyo bishyigikiwe na Minisiteri y'Ubucuruzi iteganya kubafasha kwagura ibyerekezo. Uyu ni Minisitiri w'Ubucuruzi Prudence Sebahizi ubwo aheruka kumvikanira kuri televiziyo y'igihugu. Dufite amasoko twohereza ibintu byacu mu mahanga ndetse no muri biriya bihugu biri kugirwaho ingaruka n'intambara. Ni ukuvuga ngo ayo masoko tugomba no kureba niba nayo atazagirwaho ingaruka. Nagirwaho ingaruka biradusaba no gushaka ahandi twohereza ibicuruzwa byacu. Agace k'uburasirazuba bwo hagati gasanzwe ari isoko rikomeye ryitabirwa n'abacuruzi bavuye mu Rwanda. Uretse ibicuruzwa nk'imboga, imbuto, icyayi n'ikawa byoherezwayo, iri ni naryo soko u Rwanda rutumizaho ibikomoka kuri peteroli hafi ya byose. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, i Kigali. Mugenzi wacu Jean-Claude Mwambutsa arakoze cyane. Juventine, turakwakiriye muri studio. Abadukurikira bakomeje kuvuga gute ku mbuga nkoranyambaga? Yego Latifa, inkuru duhereyeho nivuga ku rukiko nkemurampaka Ilahe rwatangiye kumva urubanza Kigali yarezemo Londres. Habyarimana John yanditse ati nibaduha amapawundi yacu, naho se Ushimiki yanditse ati bayazane yose. Witwa Rafael we yanditse ati amasezerano hagati ya leta zombi ntabwo ari hagati ya leta y'u Rwanda na Minister Stama n'umuntu yasubizaga. Hanyuma indi nkuru inivuga ko ingabo z'u Rwanda, ni inkuru iri kuri website yacu ivuga ngo ingabo z'u Rwanda zivuye muri Mozambique byagira izihe ngaruka. Witwa Patrick Bizimana ati aba-islamiste baza bakisubirana Cabo Delgado n'ibindi bice. Niyo nkuru we ati nta ngaruka nimwe abandi bahasubirira. Mutoni we yanditse ati RDF ivuye ibyihebe byanarabifashe Mozambique yose. Indi nkuru badukurikiye batanze ibitekerezo nivuga ko bamwe mu banyamurenge bagiye gushima leta y'u Burundi. Hanyuma witwa Hirana yanditse ati abanyamurenge mwagiye kureba Neva ndabagaye cyane. Hanyuma undi watanze igitekerezo kuri iyi nkuru witwa Mamu
ati aba bagabo ni abagaye cyane. Hanyuma hari undi witwa Bigirimana yanditse ati bazajye gusura abo bavuga ko bahagarariye barebe uko bameze. Desire we yanditse ati bagize neza cyane. Latifa twabwira abadukurikiye ko bajya ku rubuga rwacu bakarebaho izindi nkuru bagatanga ibitekerezo. Urakoze cyane Juventine. Dukomeje n'aya makuru mu Rwanda nyuma y'uko hemejwe umushinga w'itegeko rigenga umutungo koranabuhanga, benshi bafite amatsiko yo kumenya icyo ari cyo. Mu gushaka gusobanukirwa neza no kumenya uko uzajya ukora mu kanya gashize navuganye n'umusesenguzi mu by'ubukungu Teddy Kaberuka, ntangira mubaza ese uyu mutungo koranabuhanga ni iki? Ni umutungo ushingiye ku ikoranabuhanga ariko ufite uburyo uva muri iyo navuga sisiteme y'ikoranabuhanga ukajya mu buryo bufatika bw'inoti n'ibiceri, kuko ari byo abantu bari bamenyereye. Kugeza ubu amafaranga asanzwe y'ibiceri n'inoti niyo yemerewe kugura, kugurisha, kwakira transaction mu Rwanda. Uyu mutungo waba utandukaniye he n'umushinga wa Central Bank Digital Currency wa Beneri ugeze kuri ukora? Ntago bitandukanye ahubwo ni bimwe. Nubwo ni ukuvuga ko umuturage uwo ari we wese yemerewe kuba yakoresha uyu mutungo? Umuturage yemerewe kuyatunga, yemerewe kuyohereza undi, kuyagira mu bintu bitandukanye, ariko ugiye nko ku isoko, urugero ugiye kugura ikiro cy'ibishyimbo, ntago wayakoresha kubera ko kugeza ubu itegeko ryemera ko ifaranga icyo twita Rwandan franc ari ryo rifite uburenganzira gukora kugura no kugurisha mu gihugu. Noneho waba urifite, waba ukeneye kujya ku isoko mu gihugu ukaba wavunjisha mu ifaranga risanzwe. Nk'uwa muturage rero uri hasi cyane udafite na telefone ifite interinete, we nk'uyu mutungo uzamufasha iki cyangwa se azungukira he? Ariko umuturage ashobora kuba afite mwene wabo uri nko mu Buyapani ushaka kuyamwoherereza n'urugero. So yayamwoherereza, umuturage azamubwira tuvuge nimero y'indangamuntu ye ayamwoherereza nubwo adafite telefone. Noneho wa muturage azajya kuri banke imwegereye ayibwira ati umuntu kanaka yanyoherereje ibi n'ibi, nimero yampaye ni iki, mu ndebere muri systeme mu yampi. Urumva birashoboka. Twavuga ko uyu mutungo waba utandukanye na biriya twari dusanzwe twumva bya cryptocurrency cyangwa se n'izi digital currency? Ntibitandukanye, ahubwo abantu bumve ko cryptocurrency ari tekinoloji ikoreshwa muri iri faranga rishingiye ku ikoranabuhanga, ariko buri gihugu gishobora kugera ku ifaranga rishingiye kuri Central Bank. Ni nako bimeze za Bitcoin, Ethereum n'izindi zitandukanye ni nyinshi cyane. Hanyuma muri ino minsi ubujura bwifashishijwe ikoranabuhanga bukomeje kwiyongera cyane. Ibi ntekereza ko byaba biteye impungenge, se haba hari uburyo wenda buhari bwashyizweho bwo kurinda uyu mutungo? Iyo riske irahari kuba systeme ibintu bijyanye na digital security cyangwa se ubwirinzi bushingiye ku ikoranabuhanga ni ngombwa cyane, nk'uko tekinoloji iba yatekerejweho, nk'uko haba hashyizwe amafaranga menshi gushyira mu bikorwa iyo systeme, hagomba no gushyirwa amafaranga menshi y'umutekano wayo. Ubu buryo bw'uyu mutungo ese bufite izihe nyungu ku baturage muri rusange? Igihugu kizasigara kidafite iyi systeme hari amahirwe kizaba kibuza, urugero nko koherezanya amafaranga, kwishyurana, kuvunjisha. Uwo yari umusesenguzi mu by'ubukungu Teddy Kaberuka wasobanuraga umushinga w'itegeko rigenga umutungo koranabuhanga uherutse kwemezwa mu Rwanda. Reka tubasagongeze ikinamico urunana cyo ku munsi w'ejo. Mu kiganiro urunana cyo kuri wa kane twabateguriye Nosiya, ni ubwa mbere nkubonye ufite umunabi nk'uyu rwose kandi ntabona icyo waturutseho. Ngo ntandi urivugira ubusa ku musozi. Kweki? Barabivuze nkomeza kubyima amatwi, ariko aho bigeze aha ngaha ntangiye kubibonera ibimenyetso. Ibyo bavuze ni ibiki ukabyima amatwi Nosiya? Ibyawe na Nadine. Ngo ni 12:45 kuri BBC. Dukomeje mu makuru y'imikino twabateguriye kuri uyu mugoroba, Senegal yatangaje ko hijurira nyuma yo kwamburwa igikombe yatsindiye muri CAF. Aya ndetse n'andi makuru y'imikino atandukanye twayateguriwe na Yves Bucyana.
mwereho neza abakunzi b'imikino kuri BBC. Mpere muri Afurika, ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru ya Maroc yatangajwe ko ariyo yegukanye igikombe cya Afurika cy'ibihugu cya 2025 nyuma y'uko ishyirahamwe rya CAF riburijemo ibyavuye mu mukino wa nyuma kubera kwikura mu kibuga kwa Senegal kwateje impaka. Muri uwo mukino wa nyuma Senegal yatsinze Maroc igitego 1-0. Mbere yaho gato abakinnyi ba Senegal banze gukina nyuma y'uko Maroc yari ihawe penalty mu minota y'inyongera. Icyo gihe amakipe yanganyaga 0-0. Ikipe ya Senegal yasohotse mu kibuga, yagarutse mu kibuga nyuma y'iminota 17. Penalty ya Maroc iraterwa ariko irayihusha mbere y'uko Pape Gueye ashyiramo igitego cy'intsinzi cya Senegal. Ibyo byose byaburijwemo nyuma y'icyemezo cy'inama nkuru y'ubujurire ya CAF. Itangazo rya CAF ryavuze ko Senegal itangajwe ko yatsinzwe umukino wa nyuma. Ibyavuye mu mukino byanditswe ko ari ibitego 3-0 bya Maroc. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rya Senegal ryamaganye ryivuye inyuma icyo cyemezo, risezeranya kujurira byihutirwa. Navuganye n'umwe mu batoza akaba n'umusesenguzi w'umupira w'amaguru mu Rwanda, ni Abdou Mbarushimana, uko abona icyo cyemezo. Ni ibintu biteye umupira wa Afurika akamaramaza, ntago ari ibintu byari bikwiriye. Yego hari itegeko rivuga ko ikipe yikuye mu kibuga ikamara iminota 15 itaragaruka iranishwa amaga, ariko hariya iminota 15 yararenze, kugira ngo bagarutse hashize iminota hafi 17, ariko umusifuzi yemeje ko bakomeza bagakina. Inzego zose zari ziri hariya zemeje ko bakomeza bagakina. Umupira uraba urarangira, penalty yari ihawe Maroc iraterwa, bayinjiza. Senegal iza gutsinda igitego mu minota ya nyuma ihabwa igikombe. Yenekereza ko byakagombye kuba byararangiriye hariya. Umupira warabaye urarangira, kandi turemeranywa twese ko iyo umupira wabaye ukarangira nta kindi kiba gikurikiyeho. Ubwo bifatwa nyine ko umupira wabaye, biba byagiye mu mateka, umupira wabaye warangiye. Kugira ngo rero ni ibintu bisa nkaho byarenze iyobora, kuko ikosa rya mbere ryakozwe n'umusifuzi bikorwa n'abo bari bafatanyije kuyobora umukino. Hari gukurikizwa itegeko rivuga ko ikipe yikuye mu kibuga ikamara iminota 15 itaragaruka igomba guhanishwa amaga. Ibyo rero ntabwo byabayeho. Aha abakinnyi ba Senegal bagarukiye, umupira warakomeje. Ngira ngo urabizi, iyo ikipe itewe muhaga nka kuriya mu irushanwa nk'iri ngiri, amategeko nanone avuga ko ABC ikurikiraho badaparticipe, kandi ibyo ngibyo ntibabivuze mu bihano babafatiye. Hashobora kubaho ibihano ku bantu ku giti cyabo cyangwa ku mashyirahamwe, ariko ntabwo hahanwa ikipe yatsinze ngo igikombe iracyamburwa. Ntabwo ibyo bibaho. Nkomeje mu mupira w'amaguru ahandi ku isi, FIFA isa niyamaganiye kure igitekerezo cyo kwimurira muri Mexico imikino ya Iran yagombaga kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Iran yari yatangaje ko hari ibiganiro byari bigamije kwimurira iyo mikino ahandi kugira ngo umutekano w'abakinnyi babo wizerwe. Nyamara ejo kwa kabiri FIFA binyuze mu itangazo ryayo yavuze ko yiteze ko ibihugu byose bizakina hashingiwe ku miterere y'imikino n'ingengabihe byatangajwe. Ku mugabane w'Uburayi ho haravugwa imikino y'igikombe cya Champions League. Amakipe ya Manchester City na Chelsea yaraye asezerewe. City yakubitiwe iwayo na Real Madrid ibitego 2-1 byose hamwe mu mikino yombi biba 5-1, naho Chelsea nayo iri iwayo inyagirwa na Paris Saint-Germain 3-0 byose hamwe mu mikino yombi biba 8-2. Ayo niyo y'imikino nabateguriye. Ndi Yves Bucyana. Dukomereje mu kiganiro cy'abagore, muganga Kayitesi Mukara haratubwira uko ubuzima yakuriyemo bwatumye ashinga ikigo cyo gufasha abantu bafite ibibazo byo mu matwi by'umwihariko abana. Ni mu kiganiro twateguriwe na Yvette Kabatesi. Mwiriweho neza. Hearing Health Rwanda ni umuryango ufasha guteza imbere ubuvuzi bw'amatwi. Ibibazo yahuraga nabyo mu kazi ndetse n'amateka yaho yavukiye nibyo byatumye Madame Kayitesi Mukara, n'ubundi usanzwe ari inzobere mu kuvura indwara z'ubuhumekero, ashinguye umuryango. Ubufasha bwe akunze kubwerekeza cyane mu bantu batishoboye. Muri iki kiganiro aratubwira impamvu.
navuga ko maze igihe kirekire ndi n'ubundi nita ku bibazo by'amatwi kuko nakunze guhura n'abarwayi cyane bafite ibibazo by'amatwi bijya kujyana n'ubu burwayi bujya kwerekeza mu bumuga ariko bigasa nkaho amakuru kuri byo atazwi. Icyakunda kumbangamira ni ukubona abarwayi bafite ubukurugutwa ugasanga umurwayi aje kuri we agenzwa n'uko atumva ariko yagera kwa muganga nabwo yanategereje randevu y'igihe kirekire kandi naho aturutse wenda iyo za Rusizi za Nyagatare n'undi yari kuvurwa n'abaforomo bafite ubumenyi bungana n'abaforomo bakoragamo. Numvaga kuri gihe hari ikintu kimbangamiye cyane, numvaga hari icyakagombye gukorwa kugira ngo basobanukirwe naho baturuka iyo ngiyo mu bigo nderabuzima nabo bashobore kubakira neza bavure neza batavunnye abarwayi. Kuva icyo gihe rero mwatangira Hearing Health Rwanda, ibibazo cyane cyane mwakemuye n'ibihe, mumaze gufasha abantu bangahe, bimeze gute? Kugeza ubu sinavuga ko tumaze kubigeraho nk'uko tubyifuza ariko biragaragara ko abantu benshi basigaye bitabira kwivuza ibibazo by'amatwi. Icyo nicyo cya mbere. Icya kabiri, tumaze guhugura abakozi bo mu bigo nderabuzima cyane cyane muri Gasabo ku bijyanye n'ibibazo by'amatwi n'uburyo bashobora kubivura. Buri mwaka ku itariki 3 z'ukwa gatatu ni umunsi mpuzamahanga wo kwita ku buzima bw'amatwi. Tumaze igihe kirekire uwo munsi tuwizihiza kandi nabyo bidufasha mu gutuma abantu basobanukirwa cyangwa bakangukira kwita ku buzima bw'amatwi yabo. Ubu ngubu nabwo tukaba turimo gusuzuma abana bo mu mashuri abanza y'incuke n'abanza mu kureba abafite ibibazo by'amatwi kandi kugeza ubu ngubu tumaze kugera ku bana bo mu mashuri 14,000 bo mu bigo 13 hano muri Gasabo. Kugeza ubu ngubu imibare iragaragaza ko 15% y'abana twabonye bafite ibibazo byo mu matwi. Uko ahanini nk'uko nabivuze ikibazo dukunda kubona ni ikibazo cy'ubukurugutwa. Kuya habo hari abandi mubare ufatika twagiye tubona bafite uburwayi bwo mu matwi bw'umuhaha hanini n'abandi bafite nk'utuntu bagiye bashyira mu matwi urumva ni abana ugasanga bafite udusaro, bafite amabuye, bafite ibindi bibazo byinshi mu matwi batari bazi, ibinyenzi n'ibindi bintu byinshi cyane gutyo. Ariko naho tutirengagije ko hari umubare wa 2.4% bafite ibibazo byo kutumva neza, nabo turimo gukurikirana kugira ngo tuzabaho ubufasha. Muri gahunda yo gupima abana ku mashuri niho Munezero Tasienne yagiriye amahirwe umwana we asuzumwa n'umuryango Hearing Health Rwanda. Umvuga ngo baje ku ishuri babwira directeur ko bashaka gupima abana. Uwanjye rero naratunguwe kubera ko basanzemo akantu mu gutwi ka move gasongoye ukuntu, mbese narakabonye ndikanga ahubwo kandi ntago yabyumvaga ko karimo. Barohanaguye baroza bigeze aho ngaho rero kavamo kuna na akantu gateye ubwoba, nta kiguzi badusabye. Nuko ndishima n'Imana kandi nabo ndabashimira. Tugarutse kuri Kayitesi Mukara kandi avuga ko amateka ye ari mu byatumye ashinga umuryango wita ku buzima bw'amatwi. Nakuriye mu buhunzi mu bwoko bw'Abamasayi aho abakobwa babo batigaga. Hanyuma mu kwiga kwanjye nagize Imana niga ubuganga, ngiye kuba inzobere muri ibyo nza gukunda amatwi. Ubwo rero nkibuka ko nanjye nakuze ndi mu buzima bukiriritse n'ubushozi bukeya, mpora mvuga ngo wenda iyo ngira ikibazo cyo kutumva icyo gihe sinari kuba narageze aho ngeze. Niho rero indoto yanjye yaturutse, ni naho kwifuza gushinga umuryango ukemura ibibazo by'amatwi hari abatabishoboye bakeneye ubufasha. Madame Kayitesi, navuga ngo usanzwe uri umuganga n'ubundi uvura indwara z'ubuhumekero. Umwanya w'ubuganga ubifatanya gute no kwita ku bikorwa by'uwo muryango by'ubugiraneza? Biragoye ariko ndabizi ko abo tuvura buri munsi ku kazi ni igice gitoya cyane cy'abantu bakeneye ubwo bufasha. Hagati y'ukwezi kwa 10 umwaka ushize wa 2025 n'uyu munsi tumaze kuvura abana 14,000. Ariko kwa muganga turako ntagize no kubarwayi 1,000 ndiva batageze. Mwumva kuri jewe ko umwanya mwiza ari wa wundi mfasha muri biriya bikorwa by'umushinga kugira ngo dushobore kugera kuri benshi kandi ubuzima bwabo buhindurwe. Kayitesi Mukara, umuganga wihebeye kwita ku buzima bw'amatwi abinyujije mu muryango yashinze Hearing Health Rwanda. Naha rero tunasoreje, muramuke neza.
mugenzi wacu Yvette Kabatesi arakoze cyane. Ikiganiro cy'abagore nicyo kitugejeje ku musozo w'amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba. Twabutsa ko mushobora kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zigiye zitandukanye, Facebook na X BBC Gahuza Miryango, ndetse na website yacu bbcgahuza.com, kuko tuba dufiteho amakuru menshi agiye atandukanye. Mwajyaho mugosora website yacu mukareba. Mwari kumwe nanjye Latifa Mutesi, naho kwanga bw'ibyuma twari kumwe na Maxwell Okoth Onyango. Aya makuru yahagarariwe na Anne Marie niwe mwiza. Thank you.